Omukoro ogu gwabanza n'ekitambo kya misa ekyayebembera Father Deusidedi Twesigomwe owashyira abakristo aba okuguma nibatunga amasakaramentu obutosha. Zarahanga tongere tushabe mushemerire kusitunga wini zoberi beneta buri omahari no mutuma gwe reka turamye Yesu kandi tumutunje omutuma yitu abakubasa abundu bine bukubasibiro butamutunga omwisakaramentere bikutangarwa. Father Deusidedi tiyayongera yajumirira okwe miringo mibi y'abantu bari kutwaza mu abantu batunga amasakaramentu. Agabika tegane ngaro uronda horate akushobera mukizafuta rurimi arete ngaro mukizafuta ngaro arete rurimi amweli sakaramento ligeraki aragara ukono kwagaza isakaramento okagaza ebite burkwera nikiyeta sakirrero. Wana nabwa mukoro nigo gumwe abikiriza abantu bakuza ekiro kya parish egi eya Blessed Sacrament Parish Buhare hamwe no kurondana sente ezo kumayiriza enji y'abasaserodoti. Ikindi kireki n'ekiro cy'ukulunga umagana g'abakristo abisakaramento twe abakristo twikiza isakaramento ya Eucharisty kandi tukwetanga umuntu wena abe nafuna umukristo. Hawa TV West ni Susan Chelsea.